Ramria Assam le Mizoram buaina chuan ji om lama pan hlek-hleka voin October ni som pakua sang ni som ni thotan ni kho en chung kha chuan vaireng telama buaina tharlam a om to ri lova janina tangin lir thei tang khang te po Mizoram lampanin anron chua kani thing hluna ero Assam police le civil mi engemoza chu October ni kuwa an haltak puzon zolo mathlam bula duty post sak tumin voin khan anron chowa buaina lian tham chuak lovin anin dang kir phot Mamit additional SP Puzoram Tharasoidanin voin chun khan Assam Police som le civil mi som ni te chu Ramrivenga 4th IR Battalion duty na atanga metar zathum vela la a Assam Police duty post sang na tur sam fai turin Mizorama anron luta mase an sam fai ma in Ramrivenga duty 4th IR Police thing hun thalai le langkai group YMA te chuan dangin Assam lama an hotir le a boruwa ka so sang man teule Mase voin tlai dar nga vel khan Assam lama tangin ADG le official thahnem tak mai Assam Police ten thing luna hian an han kalnon le ngata MZP malang na puzo lo matham sak that le chu an social chiam mase boina chuak loin tlai dar nga le minute somli vel khan an le thale hetiang hithil omdan ani awangin boruak kadai aral muang ti ngot thei alani ri lova boruak ala in lum le thut thut reng mai ani Langkai group YMA ruwa man na in thing lun le kan mun na ya Assam le Mizoram in rina medeli lui bula a in chokin branch rang an duty trina an ni hi Assam atanga che tho tum be let ngai an ron kalpo a an group chunga branch rang te hriatir tu tur an ni voin khan medeli bula zol nuam borai branch an duty a thing lun lama hian zol nuam vengpui branch an duty bokani Ramria hian 2nd and 4th IR Battalion ni atangin sipai company khat ve tirthak an ni a Assam lam naya IR tamjok dani in achak deuh Mizoram lam naya mipuite kal phalchin lopituk saktu duty an ombokani Inrinet lai khan kachar DC chuan scholarship DC Dr. H Lalthang lian chu Ramria buaina chuak mek chinfeldan tur chungchanga in biak puya asoma Mase puthanga hian Assam lamin Mizoram alut tur lir theidanan ti top ma chuan in biak thei ani lo thu le Ramre chungchang chu DC level ringota lo soi chi nilova a hriat thu a hrila ti chuan voin khan kachar DC chuan puthanga hi ron bel in Mizoram a bungra phur lir thei alu theinan in biak dan tur ruaman turin angena scholarship DC hian laila pur ngeya in biak atha ang ti in heron na hi an pom dun ta ani Voin chot nudar thum khan Mizoram alir thei ludan tur soi hovin vaireng te civil SDO le kachar official te anin bebok scholarship borsap Dr. H Lalthang lian chuan janina tangin bungra phur lir thei tangkhang te Mizoram an lo lu tur thu asoya janin hian vaireng te SDO civil le kachar circle officer tenen Mizoram alu tur motor kaldan tura ruaman na siam turin laila pura anin biak na hi lotlingin lir thei tang khang te point Mizoram an ron pan le ta ani scholarship DC in anin biak na munata na laila pur kher athan chan hi lula nam Mizo ten vai ho kan ngam zia lantir nana an ma ni khuwa ngeya kalchil kan ngam zia entir nana ti ani inrin ni jana buaina aso san nuwa nimin pathian ni thleng khan engemaw thleng thut thein na omrenga Assam lampo hi in pun khomin IR duty te om na thlang dewa anom khoma akha tokin mi pahnih pathum vel baikin anron lang le thina mase force lam an om thada wangin eng em athleng talo nimin tlai khan Assam Chief Minister Sarban Nanda Snowball chuan telephone mangin Mizoram Chief Minister Puzoram thanga abia tun hnaya ramri hrula buaina thleng chungchang asoipui Assam CM Public Relations Cell Dispurin thu chua siama antarlan danin Chief Minister Snowball hian state pahnih te inkara ramria buaina thleng chu soifel thei ani thu le state pahnih te tang ruala ramri buaina ti ziom adu thu te Mizoram Chief Minister hi ahril ni in antarlang Assam CM hian Mizoram le Assam ramri buaina chungchang hi Union Home Ministry a thlenin Prime Minister Narendra Modi nena state pahnih te inkara inremna a om theina na thei top chua turin angen ani nimina Mizoram Council of Minister Thukhom chuan Ramri a police da bel anrela Mizoram cha khailak luna Assama dancha an awangin mipui mamo eile barni tin mamo te then om state danga tanga laklu dan tur an ngai tua Ramri a buaina chungchang kan ron siam masak zo ka khan zan ko thim nuwa thil thleng ani awangin thil hriat chian a harasat thu te hliam le in kang zat ba ka vai ho ep tura fe chuak zat thleng in chiang taka hriat a harasat thu kan tar lang to a tuna chuan khamituma kan hriat chian lo te po kha hriat chian ani ta ka wangin chiang zokin hantar lang le zokila
in rin ni zana vai reng te daya mizo le laila pur lam mi te inkara boina chuaka khan atira mizo pathum an hliam ni a hriat ani a atnuwa ero mi pasari an hliam ti finfia ani asam lama hian mi paruk an hliam ngei ni a hriat ani boka laila pur lam mi thi anga an soipo kha thilawin alola dam ri ani in rin ni thim hlim dar nga bor vela laila pura tanga vai reng te autorickshaw stand thlanga ir duty han tong tu te kha mi som ni atanga som thum bor vel an nia chonulama voi ni lai covid-19 awanga duty te omna lunga an vom ta ka wangin vai reng te mi pui ngai dan ani lo ti chuan join vai reng te vc te chu mizo thawang ho angai ti in an tlang awa autostena hian ma ni ram le nam chan turin mi zariat vel an thok chuak an zinga som nga chu mei chia an ni nge police in lo dan tum ma se anin tam hlei em awangin dan ngai na an om lo mizo tlangwal te hi chuk thlazelin assam le mizoram hmun in chu lai an thlenga a hnu loka chung lai hmuna phalna nei lova vai ho in sak som ni pathum zinga som panga chu akang ta ani in kang te hi in thatak ani lova thing le mawa sak rap in kan tiang chi hi ani in akang ti an hriat vele laila pura tangin vai engemaw zat chem tiang le leiro chan nen an ron thok chowa mizo tlangwal te an hnung tol du lo wangin zandar sari le achan vea anin pomchil tariap riap mai ani mizo tlangwal rual hian thui tak an thla a ama ero chu tlang hmun rem chang lungmai mai po a an ma ni tu te nataka an lo be le theina tura vai ho hian tran hmun an khuarta ka wangin zan thil alo ni bok nen an kirsan ta ani pu adlal famkima joint vc chairman vai reng te chuan in rin ni zan khan vai ho nen hian voi thum an in pomchil ti soin an inzat vel viau ni a hriat thu a soya in kang te po hi vai ho hala ni ang an sual ema ati boina a chuan ni khuwa hian a hnu zela thil poi thei awm thina wangin tong film khur angai hle a kan thil mu le hriat zong zong soi arem lova tarlan vek po atul ber lo thin thil om zia chu kan thre thiam vek ome vai ho in sak akanga ni ve top mai mizo hliam zinga anaber angong le adara chemasa ni nge ya hriat kha kumsom thumo upa pumal som kima ani a azan la khan scholarship damdoi in panpui ni in a har to a ngai tu om ani to lo hliam dang te hi puram dina kumsom nga upa SBI Bengat vai reng te bangla veng pulal eng moya kumsom thum paruk vai reng te veng lun pulal roliana kumsom ni pariat hol veng pulal ngai thanga kumsom li pariat bangla veng pulal sang zuala kumsom thum bangla veng le puar kelal machuana kumsom thum pasari tlang nuam veng te anni pumal som ki mati lo hi chu vai reng te CHC an hliam te en kolani nuwa chu atir le anni a atuka vai ho ep turin engemaw zat hi an thok chuak le ngalani asam lama hian mi pasari vel an hliam ni a hriat ni in thi thana thangkha laila pur khomi kumsom lia upa Najim Uddin ani a Najim Uddin hi dipan kar brick industry an driver ni in he in pomchil na hian mizo tlangwal te thin rim tuar zo lovin athi ngei ni in an ria mase vanai thlak takin athilova Silchar Medical Hospital Gungura en Kolme kani tunthum kan buaina hian mizo kan tang rual hle a liam tuar le ramria omte tran puinan branch wai me rang an che chuaka in pomchil non angaya ni po a chet ngal huam mi engemaw zat amuna an kal khomani buaina kara mizo nun jamoi kan mua scholarship veng lai VC le wayme te chuan namdang driver ramri buaina awanga tangkhang mek te chu anei tur buat sei sakin an mi khwal soi mai har tak thil pakhat a om Mizoram Gorkhali Christian Association aizol chu mamo chi rang le midang te tran puina tur poisa kengin in nor angai huna chet in pe rengin khukri nen an fe chua kani he kan buaina hian min kai har mol te se